bathi wendile shefu. Ayikuyenzile Jesu. Awendile shefu. Ayikuyenzile. Hayi man, manje ingoma ithi wendile kumbe ithi ukuyenzile ngoba ngathi sihlabela contradiction. Ndoda, lento uma khona la kuyentile akunamankingi ukuthi uyayenza kumbe uyayenta kuyafana uthandaza lapho phathe yawo. Epenqi kongoria ko haya kongo chame yokhondo robo sekere yabanda rapatata kasiyala banda amakuku banga mangongori ngwakongori yakhe tekar kokor nika shmanga sa chokotela mori ya krongonjo kosi amtri abathala sakhala ba ngiyakhuleka nkosi ngithi ngiyasingikhuleka Jehova ngikeleke mfathi bathi ingoma nayi wena wenda yonke into lesiqela ngoma siqela ke ngilithemba futhi sibeke lithemba kuwe. Angizamvuni umsebenzile ngosami ngicela ukuthi na ufana ngomkhuleko unike libhenqana lapha mfathi lopakile-ke lonetitho ke akholele ukukuthweka akubona ke wendela mina ke ngale ekhaya endlini Yebo makhosi yami isebenzile mayithi yathweka kuba ngathi kuwamafu noma ngathi indlovu ihlala phansi maNkulunkulu yami siyacela unike ifazi kuphenqa mabhenqu right bo uNkulunkulu ke amen uyivale kahle ma iphumile ke ingoma yaKenan Nyathi ke sihloko sayo sithi ukwenzile lelapha ke ku Spirit of Praise 10 iyatholakala kudo tonke ke tinzawo longakhona ke ukuthi download ke khona ke music iseshe ke lapha ku YouTube nakuphi Kenan Nyathi ukwenzile sihloko sengoma lelapha ke ku Spirit of Praise 10 is now available on all digital platforms.